jer retko ne možete vi očekivati od njih da oni, recimo, izađu javno sa vama u grad. To se može retko desiti. Da ne pominjemo neke manje sredine. Isto tako ne možete od njih očekivati da vas predstave svojim roditeljima. Isto tako ne možete očekivati od njih da vas predstave svom društvu, jer će biti odbačeni od istog, na kraju krajeva mogu biti i prebijeni, ismevani. Jednostavno niko od njih, makoliko da vas voli, nema hrabrosti da istupi javno, jer bi to značilo da sebe izlaže jednoj vrsti rizika da uništi svoj život, prostorno rečeno, jer živimo u takvom okruženju, u takvoj sredini, da svako ko bi bio sa transrodnom osobom, bio bi peder, bio bi ovakav, bio bi onakav. Jednostavno, to su jako teški pritisci i taj neko mora vas toliko da voli da bi se on suprotstavio roditeljima, porodici, okolini i prijateljima i tako dalje. Možda negde tamo u nekom svetu, možda je to moguće. Ovde nije moguće. Drugo, stavite ruku na srce, da li biste vi bili sa takvom osobom? Naravno, vaš odgovor bi bio da da. Ali na duže staze, recimo, što znači da biste vi morali da odete kod vaših roditelja i da im kažete, znate šta, ja sam zaljubljen u jednu devojku koja je transrodna, neću reći ko je to, ali vi ste u jednom momentu pomenuli u nekom od prošlih razgovora, a pošto mi ovo snimamo jako dugo još od zime, ne znam sad tačno kada je to bilo, i vi ste meni, ona je tada rekla da je njena želja da ona, znači, završi te neke operacije koje je već završila, uspela je, ali nije završila tu zvaničnu operaciju, donju. I njeno mišljenje, njena želja u stvari da ona upozna nekoga, da živi negde van Srbije, da bude u srećnom braku, a jako je teško prihvatila to da ne može imati dece. I tu dolazimo do glavnog problema. Glavni problem LGBT populacije nije u tome, sad sam malo šla na široko, ali glavni problem LGBT populacije jeste potomstvo. Jer suština obitisanja našeg na ovom svetu i na ovoj planeti jeste razmnožavanje. Vi to možete vidjeti kod životinja, vi to možete vidjeti svuda, pa i kod biljaka. Suština je da vi imate potomstvo koje će vas da nasledi, vaše prezime, vaše ime, na kraju krajeva. Malo pre kad smo govorili o tim precima, o prezimenu, o tom rodoslovu, i to se nasleđuje naravno. Pa recimo konkretno, da pogledate pričali smo o fotografijama, o restauraciji. I sad recimo moja baka je voljela fotografiju. Moja prabaka je voljela fotografiju, voljela da pozira, voljela da se slika. Moj pradeda imao i onaj stari aparat koji ga danas čuva. Kako se beše zvao, nebitno. I on je uživao da fotografiše recimo nju pa na moru, pa on je uživao recimo da nam bude lepo na slikama. I prababa i pradeda su recimo voljeli fotografiju, posebno prababa koja je voljela da pozira i koja je pozirala najljepše na svetu. I mislim da sam od nje u stvari negdje ponela i ja, a i moja baka, a njena ćerka. Moja baka je brižljivo te fotografije čuvala, pa je onda tu ljubav prenela na moju majku koja je također voljela fotografiju, koja je također mene fotografisala od rođenja pa do nekog perioda posle sam ja preuzela slikanje. Znači, ona mi je prenela tu ljubav prema fotografiji i sad bih logično ja trebala svom detetu da prenese ljubav prema fotografiji, da čuva te porodične fotografije, da čuva tu vrednost. U stvari, to i nema vrednost. Zaista, znači, na kraju krajeva, znači te fotografije da čuva, da zna kome je bila baba, kome je bio deda, kome smo bili preci, kome smo bili dedovi koji su se borili koji su prešli Albaniju, koji su
se borili u ratovima, konkretno me pradedima. Orden za hrabrost, s druge strane su poginuli na Vučevu, dali živote i tako dalje. Puno tu ima. To je sad posebna tema. A moj djeda kad je također umre, njemu su vojnici ispaljivali plotune na dan sahrane i izdali su mu počast vojnici. Tako da sad to moje dete bi trebalo da nasledi tu porodičnu istoriju, te fotografije koje je moja baka nasledila od svoje majke, pa je moja majka nasledila od svoje majke, pa sam ja nasledila od svoje i ja to također brižljivo čuvam. Ali o fotografijama, tim stvarima ćemo posebno pričati, jer smo već pričali. Ono na kraju da nasledi vašu imovinu, ono što je ostalo iza vas, ono što se prenosilo sa kolena na koleno. Ako je recimo ta kuća recimo bila vlasništvo mog pradede, tu se rodila moja baka, pa onda se tu rodila moja majka, pa sam se tu rodila ja, pa sad normalno da neko mora dalje da nasledi posle mene. Tako da i u tom smislu i u materijalnom, a prvenstveno govorimo o nekom duhovnom i o nekim vrednostima koje su neophodne svakom čoveku da zna ko su bili preci i da zna čije prezime nosi i da zna čija je ta fotografija na zidu, gde mu se neki predak borio, šta mu je ostavio. Znači, na kraju krajeva i sva ta imovina koja ostaje za vas, koju ste vi nasledili ili zaradili, ali u ovom slučaju koju sam ja nasledila, mora nekome da ostane. Jer zašto ste se borili? Drugo, na kraju krajeva kad ostarite, isto vam treba neko. Ali eto, znači suštinu smo rekli da je potomstvo najvažnije. To je suština obitisanja na ovoj planeti. Svakog čoveka. Nažalost, postoje ljudi koji ne mogu da imaju djeca. I sada vi kao transrodni, ukoliko eventualno niste pre tranzicije i pre promene pola imali decu, niste bili u braku sa ženskom osobom ili u suprotnom ako ste bili žena koja se osjećala kao muškarac pa ste rodili dete, to je negdje malo lakše, ali i to je marš sa dve oštrice, jer to dete onda kasnije, jer vi ste izašli iz braka ili u toku braka ste rekli da ste trans osoba, to je šok i za decu, pa morate imati sreće da vas ta deca prihvate. Ali ako govorimo o mladim osobama koje su promenile pol ili koje su u procesu promene pola, one normalno su spremne na to da ne mogu da imaju djece. Znači, oni mogu da imaju vaginu, da ispune svoju želju kad se pogleda ogledalo, ali oni ne mogu da imaju djeca, oni nemaju matericu. Iako je pokušana davnih dana operacija promene pola da se presađuje materica i unutrašnji ženski organi, sad ne znam da li su to bili ljudi koji su donirali dali mrtve organe, sad ne znam tačno, ali po tome je rađen film, po tom prvom transrodnoj osobi koja je umrla, je rađen film fantastičan koji se zvao, čini mi se, Dankina, i vrlo poučan, vrlo interesantan film. I znači, pošto sam ja gledala tu, sad, da skratimo priču, otišla sam mnogo široko, znači suštinu smo rekli, potomstvo je suština, tako. Neko ko će nas naslediti, nas, našu imovinu, našu porodičnu istoriju, naše uspomene na kraju krajeva, fotografije i tako dalje, i tako dalje. I sad ja sam gledala tu mladu osobu koja je govorila kako se ona zaljubila, kako ima dečka, kako... Meni je to malo smiješno, jer ta osoba bi morala da dođe kod svojih roditelja i kaže, znate šta, mama i tata, ja sam se zaljubio u devojku koja je promenila pol, ona uzima hormone do kraja života, ona nikada ne može biti majka. I ja vas moram svesno, ja vama svesno moram ukinuti mogućnost da budete baba ili deda. Da budete baba i deda. I da imate unuče. Još ako ste jedinac, to katastrofa.